Senja tadi hem, alip di, ini keselnya. Kudu ngaji bae. Bahasa ge bener. Ngaji nu bener, ulah mikiran laki bae. Kadang pinter aing teh. Bang, di malam Jumat kiamat teh kibae. Malam Jumat di mana malam Minggu goblok sia. Nya malam Minggu aing menira reki jilekeun. Dasar saya teh ka bogoh. Ih, kabogo mah loba ieu sebenarnya mah. Siapa PJS. Aing mah teu sombong bae ka sia malah. Jumlah sabunnya siapa. Aing mah loba mun di kudu dieu tuh ngomong ngantri di mah aing ge. Aduh urang uling ka mah ieu. Mana deh? Kabogo awe ayo. Asa ini Lima. aman. Kabogo aing. Buka usia. Boga. Tuh. Neng. Apaan sih lo? Semu amat neng. Itu teh. Ih, Kesalaman aja sesama. mana neng? Kepo, Ih, kembali. Dan teh balik pun neng. agama. Kenalan tuh kenalan. Neng diantarkeun yuk. Ayo. Mana kalau? Ulinting ulin neng ulinting. Teuing asa bawa plastik Indomaret. Kang Indomaret neng. Ya udah. Indomaret Indomaret bawa. Ya udah. Iya mah. Kan mah urang mah galak. Teuing lah, masalah galak mah gampang diseseban martabak saloyang ge. Jadi Cukup martabak mah. cukup meureun lah. Mampus. Ayo lah. Neng, teh ulin. Neng. Bang, aing geus tuturkeun lah. Geus urang di dieu jomblo bae. Ayo. Kasel we aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bata banget. Teh ka mana? Kuluk iwu. Arek ka diskotik neng. Mi Aceh. Kolot ge. Nyaho emang teh isi anak. Di mah gadget percuma ulun lopenan. Oh teuing, emang kumaha? Urusan Mah anak. atuh kumaha deui jangan. Emang teh isi di Masya Allah. Iya neng. Geus pareot ge mah. Segera kieu neng. Bati ai. Ka mana bae? Langsung ngaji lah, Mak. Mana ka ditu geus janjian Di mana? Ka diskotik ya. Masa, Emak. Mi Aceh. Geus neng di dieu bae nya tangguhan imah. Mak kesel jadi nangguhan. Dari kolot. Emang ngaji. Mak ajaran nya kotas. Heuh, geus bener. Ulah poho balik nama oleh-oleh. Kumaha teh? Ini senja neng mah bebas ke mas Masya Allah, kita sih bati gila aing kolot terus gitu, minta kaduhun ditahitkeun punya. Dan boleh tobat ke kiamat. Minta mas ini ge ya, usah ya. Mak berangkatnya. Heuh, kade. Geus tangguhan di luar. Itu berarti. Oke peti tangguhannya emas kabeh. Bedak sombong. Ya. Mak berangkat. Terus kayak itu mabuk. Iya, sendal. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ini sendal. Ini sendal emak di mananya ya? Astagfirullahaladzim. Oh iya. Oh, Akbar. Kemananya ya tukang ojek? Bebek bis tangguhan ini itu. Astagfirullahaladzim. Woi, kata mendingan jebir amat kos kulkas 4 pintu. Lain bego. Naon? Lemari rombeng. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Woi, Ben, ke mana? dongo amat eta. Asli, nah sampai Ih, ke pakai MC eta mah mong. Ayo sampai ka. Kadengeun tah. Be, ini ke mana? Peting-peting. Dekat diskotik. Allahu Akbar. Ini gituan eh. Sini kondangannya. Laku gitu, Bi. Gak gabah. Mama tuh circle kieu masa atuh laku. Serkok Kumaha? Badul. Pas klub iwu. Eta gak gabah ngomong, Ceng. Ayo, baik. Allah, eta bentuk. Sanok, Neng. Ah, iya. Sekitar Spanyol. Be, kami bae genu karasep teu laku apalagi Ya, Bi. bagi sekolot ih. Awas ya budak letik. Aing neka ditu. Bi, neka jablay tengah penting kieu. Ya, di sisi jalan beneran Bang Ojek. Kasur, Tongan ieu na. poe. Kelematan. Bi, kulabe. Ditolongan. Ditolongan.
Senang. Ayo gerak yuk. Gede suara anak tuh. Mantap kan, Mari. Pak. Bang, kita janda bang, janda. Gimana? Suena kayak malah. Janda ada bang. Mantul. Betulan kasur beli lampu Nyawa gitu teh kan. Mbati. Aduh, Ngipin awan bulan ngerebutin nyamuk di kos itu. Nyata. Aduh, wah, ding eta awewe. Kumaha jadi lah. Aduh lah jadi orang ulin. Berkesel malam minggu di imah bae. Assalamualaikum. Si iya ini mana? Ih, aing pra ulin ini dia. Bener sih. Oh, prasat aing. Pokoknya mah menyatukan lah dia di dia. Coba tanyakeun. Teh eta mah kumaha sih? Pencicicin balik emang aja. Kumaha deui atuh kun teu nyoba emah he. Begitu itu ge mah urang. Beda sabek sekaya ge. Sasi eta assalamualaikum assalamualaikum. Oh iya sasi. Iba tuh kan. Halo. Ih, bener deng. Aingnya mau Ya, sia. siapa, ih. Aing tulis soalnya ada dia. Soalnya. Ayo saya baca dong. Neng. Ulin teh, Neng. Udah ngelan beda jalan ka teteh. Oh. Yes, berhasil. Berhasil. Euy, bukan nama ieu mah. Mantap, hiji ewan deng. Pandula. Oh, naik ini tuh ge. Bagus gitu ya. Aing, sih. Kamu teh ya orang balik lagi. Ngeharap teh ya. Ini aroga. Udah gitu teh. Kayak nunglayan ka jeung jure ge. Ngehargaan kita. Ayo. Iya deh, naon sih? Kanjeng teh. Mana di sana? Bohong tutup deh di Indomarna. Lali-lali pokoknya mah. Kanjeng menang teh. Menang ieu. Nama 2 jam mah. Bedak. Udah baik. Jika berusaha orang balik ke rumah be. Atuh lah. Bang dong. Kesempatan. Mantap deng. Mantap terilis deh. Oh, ya. Nah, ini kesia kan. Aduh. Salah redep. Masya Allah, salah redep. Bu jangan ini salah redep ini. Itu langsung sini deng. Emang di sini tadi yang beli parfum. Mantap iya. Neng, emang mau lebar cair gitu. Oh, mana halo Nuki teh. Ampun. Namis ke. Halo dok, nggak tuan namanya cek cidu. Ini kesebulan puasa. Ini kan cidu bae. Nah, teh haus ya. Nyaman. Ya, terus pantuan mak-mak. Ini ngabuling mamanya. Nah ini ku mabok bae ampun eng mah. Lah ieu ayo saur ieu. Naon aing seputing Eh, ieu. kapan di buhaya pas kieu kan? Asli lagi. Iya gimana? Anak-anaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah, eta mah kunaon? Itu nyawa ieu urang keur ngaroda ka di kolam jamban ieu. Tadi deh. Mau orang kunaon? Ini sih gampang lah. Bapak yang kejar anak ieu, tuh ieu. Wah, Rusak mau pajak anak bak. Iya. Bukan ini mah. naon? Ayo mbak kunaon cina? Astagfirullah. Terus gimana mbak? Masya Allah. Dan jaya tamu tadi. Oh, aja lagi nih. Nu bundelan kasut teh aing. Oh, Anu labuh. pamit lagi balik. Balik sebaiknya. Amun aing. Mak, Neng. Neng, Balik bae lah. bye-bye-nya. Amar tuh. Puting, puting lah, puting. Mak, astagfirullahaladzim, mak. Ya, ini beneran gimana ini? Allah Akbar. Dah habis. Mana orang? Cerbeuna. Kudu anu ngaji lah. Neng iya aan. Mulai. Dek, dekat mana? Peting-peting. Dekat diskotik. Allah Akbar. Belum nih gituan nih. Sini kondangannya. Laku gitu bi. Aan geus tangguhan di ditu. Lo gitu up. Gagabah, mama tuh circle kieu masa
Betul aku. Serkok kumaha. Baduh. Pas klub iwung. Eta gagabah ngomong, Ceng. Mulai. Agar mulai. Ojek, Mang. Kanan deh. Iya, astagfirullahaladzim.